rero mu mwaka uza nko mu kiringo nk'iki nyene bishoboka ko bazotanga umukandida. Rero umukandida azoba yatanzwe ico gihe niwe azoba afise izo nguvu zo kwerekana aho abo basirikare baboneka mu bikorwa vya politike bazoba bahagaze. Angeline Ndayubaha ko nawe agira influence politique aho ngaho mu bijyanye n'ibyemezo umugabo we afata. Uruhande rwe cyangwa imbaraga ze muri CNDD-FDD zo zisobanuye iki cyane cyane muri aya matora mwimirije? Ashobora kuba atanga ubuvuzi komeye afise, ariko hamwe byoshika ko umukuru w'igihugu hari uyu munsi atangwa n'umugambwe yo bafise ubuvuzi komeye cyane mu gushigikira ibikorwa by'umugabo wiwe cyane no mu kwiyamamaza. Ivyo byose bishobora kugira ico bimufashije muri politike y'igihugu. Nta kibanza kuvuga ko afise kiboneka. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Reka tubasuhuze, tubifuze komeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Nk'ibisanzwe rero turi mu biganiro byacu, ariko uyu munsi sidije nyine, ngewe ndi Alex nyine murabizi, ndi kumwe na Kanija. Amahoro ni sawa cyane. Ni amahoro. Cyumweru cyiza. Intangiriro z'icyumweru cyiza. Nshobora kuvuga icyumweru cyiza abantu bakagira ngo turi ku cyumweru. Turi kuwa mbere. Yawe ndakwifuriza gutangira icyumweru neza. N'abadukurikiye kandi aho baherereye mu bice bitandukanye. Reka namwe mwese rero tubifurize kugira ibihe byiza no gutangira iki cyumweru neza, abagitangiye ndetse n'abari kugitangira bari mu gitondo, kuko twese ntiduhuza amasaha. Reka tubifurize ko iki cyumweru kizababera icyumugisha kandi muzahaha mukaronka. Kanija, tugiye kuganira hakurya hariya mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, hari igihugu bita Uburundi, cyangwa igihugu cyitwa Uburundi. Ku munsi w'ejo habaye amatora mu ishyaka CNDD-FDD. Referende kuri yongera gutorerwa kuyobora iriya shyaka nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Yes, ariko mu minsi yashize twagiye twumva ko muri iriya shyaka harimo amacakubiri, harimo gutandukana cyangwa harimo kutumvikana, bamwe bashyigikiye Ndayishimiye abandi batamushyigikiye n'abashaka kwavaho. Ubundi niki kiri kujya imbere nanone mwari iriya shyaka? Nibyo twigize no kubigarukaho mu kiganiro twakoze ubushize, aho hari trio y'abagabo batatu barimo uyu Reverend Kuriyo n'uwitwa Geras Ndabirabe na Gervais Ndirakobuca bakunze kwita Ndakugarika. Abo bagabo batatu byagaragaraga ko bashobora kwishyira hamwe ntibashyigikire kandidatire ya President Ndayishimiye mu matora 2027 yo mu mwaka utaha. Ndetse no magambo yagiye yumvikana, Ndayishimiye wumvaga avuga ati se ninde ubabwira ko muri uwo mwaka ngiye ubwanjye nzaba nkiriho. Abantu bakavuga ati President ukomeza kuvuga gutya, abantu bakavuga bati se aho ntihaba hari ibibazo muri CNDD-FDD, kandi koko byaragaragaye ko byari birimo, kuko urebye n'ubu ngubu nta wahita yizera ko byari birimo byarangije 100%, kuko niba Reverend Kuriyo yatorewe ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ku ruhande rumwe nge navuga ko biri buhite biha amahirwe Ndayishimiye, kuko uyu n'umwe mu bantu
bafite ijambo rikomeye ndavuga reverend kuri yo bashobora guhatana na president Ndayishimiye mu gihe baba bagiye mu matora uko nabo abo bagabo uko ari batatu ubwo imbere yabo barangajwe imbere na reverend kuri yo bafite igitiriyo gikomeye urebye inshingano bagiye bafata mu myanya y'ubutegetsi hariya muri CNDD-FDD uribuka ko ndi kuri yo yari yaneguye no muri Sena mu minsi yashize ariko kandi niyo avuga uyu mugabo ukaba wumva ufite icyizere kiremereye ni umwe mu bantu batajya imbizi na Angeline ndayubaha ubwo ni umufasha wa Perezida Ndayishimiye bivugwa rero ko ubungubu niba byamaze kwemezwa ko ndi kuri yo yongeye gutorerwa manda ya kabiri niwe muntu wa mbere utoreye manda ebyiri zikurikiranyije ku bunyamabanga bukuru bwa CNDD-FDD kandi nabonye na Ndayishimiye n'umugore we bamukeje yego no mu birori bye bari barimo cyane byo ku by'amatora y'ishyaka bari barimo cyane bishimira ko ngiye gutorwa. Ndayishimiye yanditse ko kuri X ngo kuba bari abagabo bombi ubwo ni reverend kuri yo n'umwungirije bongeye guhabwa manda n'umugabo ariko n'umugore wungirije ndi kuri yo oya umwungirije n'umugabo yitwa Siriaka Nshimirimana wungirije nyine muri CNDD-FDD Ndayishimiye ari ibintu yanditse yavuze ngo gutorwa kw'aba bagabo ni ikimenyetso kitabeshya cy'ubutwari n'ibikorwa bakorera abarwanashyaka n'abarundi muri rusange iri jambo ry'ubwaryo ubundi kugira ngo umuntu perezida kwita intwari cyane cyane muri Afurika umuperezida wo muri Afurika ibyo ari byo byose nuko babona hari aho ibyo ukora bimukora yego byumvikanisha ko Sebarundi niba hari aho ibyo Reveri yakora kiriya cyegera cyari aho bimukora ibyo byose byongera gushimangira ijambo n'imbaraga z'uyu mugabo muri CNDD-FDD swata ashobora ko harabayeho kumvikana kambwira ati reka tube tuguhariye ubunyamabanga kumyabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi nawe bari umuntu ukomeye ufite n'ijambo mu gihugu cyangwa se tukaba ibingibi ari byo tubonye uyu munsi bya politike ejo bishobora guhinduka ibindi wowe se urumva kuba uyu Reveri bongeye kumugirira icyizere n'umwungiriza we nta kintu bisiguye wa mugani w'abarundi ku cyanjye giti ashobora kuba ari kubikoreshwa n'igitutu Ndayishimiye icyo nicyo cya mbere mu rwego rwo kwanga abamubangamira ariko nanone nkongera nkabona mu mboni yo kuvuga ati niba Reveri yongeye guhabwa umwanya n'ijambo rikomeye muri CNDD-FDD afite umugambi wo kumuhirika ku butegetsi Ndayishimiye yaba ari kwikururira ikishi mu nzu atabizi kubera ko niba iyo trio y'abagabo batatu iriho kireka niba nta makuru afite ariko niba afite amakuru ko agomba kuba yafite byanze bikunze ko abo bagabo bafite trio yabo byanze bikunze kuko niyo bahagararanye by'ubwabyo hari ifoto Murundi ejo yanyoherereje bahagararanye arambwira ati iyo trio iyo ayirebye arikanga rero niba aba bagabo batatu bari gukomeza gukorana kandi nanone babonye umuntu uba umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kandi bifuza ko rizaguma ku butegetsi Ndayishimiye yaba ari kwikurira ikishi mu nzu cyane ko uyu watowe nanone ashobora kutiyamamaza ngo atsinde Ndayishimiye uko mbibona kubera ko abaturage bashobora kutamwumva nk'uko bumva Ndayishimiye ahubwo bagakoresha trick yo kuvuga ngo reka tumutere kudeta cyangwa reka tumwice nk'uko Ndayishimiye avuga ngo muzi ko 2027 nzaba nkiro nzaba ntarapfuye ati reka tumwice hanyuma nani abari we ufata ubutegetsi ahubwo nkibaza Ndayishimiye ibingibi niba bifitiye amakuru ntabwo abona ko Girase Ndirakobuca cyangwa Gervais Ndabirabe ari yuko akeneye guhandura mu mubiri we hari uburyo ku butegetsi abantu baba bareba bakavuga ati nubwo mfite abanza banaba cyangwa se nubwo banyereka ko batanshigikiye ariko n'ubundi gukoramo umwe muri bo naba nkandagiye nko mu kiguri cy'inzuki zahita zisohokamo noneho zose zikahita zikwanjama zikakuduhinga akavuga ati ndamutse ngize umwe muri aba ngaba nigizayo ubwo muri politike kwigizayo ni ukumwica cyangwa ndamutse mbateze igicu nkabakubitira rimwe naba nakije umuriro cyane ko kuri ubu butegetsi bwa Ndayishimiye bwanabanye nabi n'igihugu cya Tanzania ngira ngo uribuka societe ya petroli Prestige yamukiwe
yagiranye ibibazo na Tanzania bijyanye n'ibitoro bari barabihagarikiye ngo niba ari ibintu by'imisoro ibintu nk'ibyo ngibyo yari yaranze kubera ko Kikwete n'aba bagabo uko ari batatu Kikwete na Nkurunziza n'aba bagabo uko ari batatu bari bafitanye uburyo bw'imikoranire mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli na societe y'Abarabu ntibuka neza izina ryayo yakundaga kubaha cyane cyane ibijyanye n'amadevize. Amadevize mu Burundi arabura, igitoro kirabura, banagirana ibibazo n'ubutegetsi bwa Tanzania kubera ko uyu Ndayishimiye ashaka kwigarurira ubwo bucuruzi bwa peteroli, ubwo ni famille Ndayishimiye. Rero birashoboka ko byanze bikunze ashobora kureba Ndayishimiye ku ruhande rumwe akabona afitanye ibyo bibazo na Tanzania, akabona nafitanye ibibazo n'aba bagabo uko ari batatu, akavuga ati noneho ubwo twongereho no muri Kongo. Ibibazo bya Kongo n'abana b'Abarundi bagiye bapfira hariya n'abasirikare bari kugitoroka n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yaramukurudiye. Akaba rero avuga ngo muenderereri nakora yaba kuri ababanda kugarikana ba Gerase Ndabirabe na ba Reverend kuri yo yaberera ijyanye n'umubano mubi na Tanzania, ntabwo twawita mubi mu buryo buri open, twawita mubi mu buryo bwa politiki abantu barebera mu kinyegero kwa mugani w'Abarundi, hanyuma ukongeraho n'u Rwanda, ukongeraho na Kongo, ukabona ubutegetsi bwe bwaranzwe muri iyi myaka ishize n'ibibazo bikomeye ku buryo imwe izatuma bira avuga bya 2027 ati muzi gute ko nzaba ngiriho mushobora kuzajyana ibyo bavuga bitazabigihari. Ashobora kubirokoka nka Nkurunziza urebye muri politike byose biba bigishoboka, habakira amahirwe muri politike iyo ugenda wirinda ama urumva afite ibibazo bire interne akagira n'ibire externe, akagira none n'ibindi bire interne n'abantu be ba hafi. Ibibazo bire interne afite biri mu moko abiri, hari ibire interne bye n'aba ba Gerase n'abande bo mu mugambwe bakuru, hakaba ibire interne by'abaturage n'ubukene no kubura kw'ibikomoka kuri peteroli no kubura kw'ibyibanze isukari ibintu nk'ibyo ngibyo, hakaba none n'ibire externe afite kuri Kongo, kuri Tanzania, ku Rwanda. Ukabona ko nyine bimusumbirije ni byinshi, ariko muri politike biterwa n'ikarita bagiye utera nibara kurenza izindi uko wayibaze nawe. Tukiri mu bibazo biri interne, hari amakuru avugwa ko Ndayishimiye ashobora kuba avugirwamo cyangwa ayoborerwa n'umugore we. Umugore wari utwaye igihugu atari Ndayishimiye gitwaye. Ugeranye n'amakuru yasohotse mu cyumweru gishize aho bavuga ko abaminisitiri batatu bo mu Burundi bavanwe ku babiri bo mu Burundi bavanwe ku mirimo, ariko bikavugwa ko abaminisitiri bavanwe ku mirimo ari bafitanye ibibazo n'umugore wa Ndayishimiye atari uko bari bananiwe inshingano zabo. Abaminisitiri rero harimo ubutabera n'ubutungane, hakabamo n'undi mu minisitiri w'ibikorwa remezo. Abo rero bakuweho. Ntabwo kuba ibyo bibazo biri interne aterwa wenda n'abaturage, bashobora kuzaterwa n'abaturage, bashobora kuzaterwa n'abanyapolitike, harimo ibyo akururirwa noneho na first lady cyangwa n'umuntu wo mu nzu ye imbere. Abadukurikira munakurikira politike mujye mukunda gucunga aba first ladies bo mu bihugu bitandukanye. Uzarebe nko mu Bufaransa uriya muka Macron, urebe muri Uganda muka buriya nuko na Tshisekedi mukiwe ntabwo ndamukurikirana cyane ngo ndebe, ariko usanga kenshi imbaraga za first lady mu butegetsi zirindwa mubi niba ariko navuga. Kuko akenshi uzarebe nko muri Uganda ntanze urugero, Museveni yabwiye abantu bo muri Uganda ati muzancushanye karikatire, muzamvuga ibyo mushaka, muzantuka uko mushaka, ariko umugore wanjye iyo umuvuzeho ahita kujomba ikijigo cy'umusaza. Muzehe rwose ahita kujomba ikijigo cy'umusaza. Ariko mbere wenda ko tujya kuri first lady, reka tubanze turebe umwe mu bavandimwe bacu bari i Burundi, tumubaze ni umuntu ukurikirana nafi bya politike y'u Burundi, tumubaze ibijyanye n'ibi byo mu ishyaka CNDD-FDD mbere yuko turivaho. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Ni amahoro mu Burundi? Yego turamahoro. Yego ndi kumwe na Alexis, turimo turaganira ku bijyanye n'amatora yabaye muri CNDD-FDD, twihweza ese asobanuye iki cyangwa se twibaza icyo asobanuye. Twabonye ko Reverend kuri yo yongeye gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ese byaba bivuze ko inyota ye yo guharanira kuba president cyangwa kwiyamamaza mu matora ya president irangiriye?
oya ntabwo bisiguye ko mu gihe yo batowe kurongora ishaka CNDD-FDD biba abatagishoboye kwitoza nk'umukuru w'igihugu, kuko dufashe nk'uyu atwara igihugu muri kino gihe General Evariste Ndayishimiye, nuko nawe yatowe asanzwe ari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Rero bishobora kuba ari imwe mu nzira ishobora kumufasha gushika kuri iryo hangiro afise uyu munsi, kuko mu gihe yoba ari mu barongoye umugambwe CNDD-FDD bimufasha kuba ari mu afise ijambo, bigatuma ashobora no gutanga iciyumviro yuko ashobora kurongora umugambwe CNDD-FDD. Bivuze rero ko nta cyahindutse, ashobora kuziyamamaza mu matora ya 2027. Mu bisanzwe gushika uyu munsi ntarigera yerekana yuko ashaka kwiyamamaza ngo arongore igihugu, ariko kuba ari mu nama y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD biramufasha canke bimuha ku buryo ashobora guserukira uwo mugambwe mu mwaka wa 2027. Hanyuma iyo urebye ubona ari ikihe icyizere yongeye kugirirwa, ari nabwo bwa mbere CNDD-FDD umuntu ayiyoboye nk'umunyamabanga mukuru kuri manda 2 zikurikiranye, ni iki yakoze kimuha ububasha bwo gukomeza kuguma kuri uyu mwanya? Uravye kuva umugambwe CNDD-FDD witwa umugambwe mu 2004 na 2003 biboneka ko ari we mukuru umugambwe yakoze ibintu byinshi, yegereye abanyagihugu cyane, kuko nk'igihugu cyose yaratembereye mu banyagihugu, yarafashe umugambwe wo gutsinda amatora mu 2025, amatora batsinze cyane. Ruvuga ivyo byose n'inguvu afise muri uwo mugambwe gushika uyu munsi byerekana ko ari umuntu w'igitangaza mu bagiye bararongora uwo mugambwe. Uravye ibikorwa yakoze, ivyaho kuntu yegeranye n'abanyagihugu, ivyo byose bimugira utandukanye n'abandi bose, bikaba ari bimwe mu byo bashobora kuba barafatiye kugira ngo bamutore abe umukuru w'umugambwe wa mbere ashoboye kugira manda 2. Hanyuma iyo urebye imbaraga ze mu mugambwe ukazigereranya n'izo umukuru w'igihugu afise, ubona ari inde ushize ku munzani ufite amahirwe yuko aramutse yitoje yatorwa hagati ya bombi? Twisunze ko politike ikinwa nta mbaraga z'umuntu umwe zishoboka, imbaraga nizo abantu bahurije hamwe. Rero bishoboka ko mu ruhande yoba arimwo ashobora kuba afite abandi bantu bari hejuru mu basanzwe bafata ijambo muri CNDD-FDD bashobora kuja hamwe bakamushigikira. Rero muri uyu mwanya kuko bitaraboneka umugwi canke uruhande bari kumwe uko rungana kugira turabe inguvu zabo, ariko gushika uyu munsi biraboneka ko urwo ruhande rufite inguvu, kuko kuba byashobotse ko atogwa ubugira kabiri bererekana yuko uruhande arimwo rushobora kuba rufite inguvu, mu gihe baba bagamije ko aba umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka uza. Birashobora kuba ari imwe mu amwe mu mahirwe afise ashobora kumushikana kuri iryo hangiro. Mu kanya nge na Alex twavugaga Ndakugarika, Gerace Ndabirabe na Reverend kuri iyo trio yabo kushobora kuba iteye impungenge cyangwa ubwoba President Ndayishimiye ko bashobora kuzamuhigika mu matora ya 2027. Twisunze abo bavuzwe hejuru birashoboka hamwe bo bari kumwe nawe, kuko hamwe abo batatu bo bari mu mugwi umwe, kuko akanama kitwa ko ariko kayoboye umugambwe, akanama kinaribonye kagizwe n'abantu 5. Rero abantu 3 iyo bafashe ijambo 2 basigaye birashoboka ko badashobora kugira inguvu. Rero hamwe bo bari kumwe na hamwe mu mahirwe ni zimwe mu nguvu afise zishobora kumushikana ku mahangiro yo kushika ku kwitoreza ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka uza. Ubwo uretse aba 3 na President Ndayishimiye, undi muntu akomeye mu mugambwe ubwo ari ku ruhande rwa Ndayishimiye ninde? Hamwe bo barabo 3 nukuvuga ko hasigaye uwitwa Siriak, akaba ari nawe ari cegera ca Reveriye. Bishoboka ko uwo Siriak ari uyo bari ku ruhande rwa Ndayishimiye, urumva baca baba 2, abandi 3 barkwabo. Muri CNDD-FDD ikintu gikaze kuko ari umwe mu migambwe, iyo twisunze imigambwe yavuye mu ishamba haba harimo n'abagwanye, abo nabo baragira izindi nguvu. Dufata ko muri CNDD-FDD hariho umugwi w'aba general bakomeye bagwanye, abo nabo baragira icyo bavuze, naho bataboneka cyane muri politike, naho ivyemezo byabo bitavugwa, bashobora kuba nabo bafite influence ikomeye, bakagira inguvu zo gutuma
umwe muri bo ashobora kubwira. Rero iyo urwo ruhande nabo bw'abajenerali rugize icyo kuvuga, zimwe mu nguvu zishobora gutuma umuntu canke umugwi w'abantu ugira inguvu mu vyiyumviro vyabo, kuko muri politiki urabona ko uko vyama bigenda hama hariho imigwi canke imbono zitandukanye. Ubwo reka duhita tujya ku mugaba mukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, ari ku ruhe ruhande muri izi mpande ebyiri iyo umurebye bisesenguye? Gushika uyu munsi ni umuntu ataboneka, kuko ni umusirikare uravye amategeko y'igihugu asaba yuko umusirikare ataboneka mu bikorwa vya gisirikare. Rero politike gushika mu bikorwa vya politike. Rero mu mwaka uza nko mu kiringo nk'iki nyene bishoboka ko bazotanga umukandida. Rero umukandida azoba yatanzwe ico gihe niwe azoba afise izo nguvu zo kwerekana aho abo basirikare baboneka mu bikorwa vya politike bazoba bahagaze. Hanyuma mu kanya twari dukomoje kuri Angeline Ndayubaha tuvuga ko nawe agira influence politique aho ngaho mu bijyanye n'ibyemezo umugabo we afata. Uruhande rwe cyangwa imbaraga ze muri CNDD-FDD zo zisobanuye iki cyane cyane muri aya matora mwimirije? Cyane dufatiye mu mugambwe ashobora kuba atanga ubuvuzi zikomeye afise, ariko hamwe byoshika ko umukuru w'igihugu hari uyu munsi atangwa n'umugambwe byo bafise inguvu zikomeye cyane mu gushigikira ibikorwa by'umugabo wiwe, cyane no mu kwiyamamaza. Ivyo byose bishobora kugira ico bimufashije, ariko uyu munsi mu mugambwe cyane abavugwa abanakomeye nibajya batanu. Urumva ko bitandukanye ko uyu munsi mu mugambwe ashobora kugira icyo akirize cyane kigafatirwa. Kuki hari abavuga ko aho mu Burundi cyane muri politiki ya CNDD-FDD iyoborwa cyane n'umugore wa Ndayishimiye aho kuba President Evariste Ndayishimiye? Twabonye no mu minsi ishize muri iki cyumweru turangije hari abaministiri birukanwa cyangwa bavanwa ku mirimo, biravana nuko mwebwe mu bivuga, ariko bikavugwa ko ari abo ministeri ari batumvikana n'umugore wa Ndayishimiye. Yaba afitemo akaboko kangana gate mu mitegekere y'igihugu kugeza ubu ngubu? Gushika uyu munsi uretse ko mu bikorwa by'igihugu aboneka nk'umuntu afite ibikorwa byinshi byo gufasha abanyagihugu, ariko muri politike y'igihugu nta kibanza kuvuga ko afise kiboneka. Ariko mu bijanye n'intunganyo y'iterambere ry'igihugu arafise ikigo cyateguwe gifise amateka kigenga kijanye n'ibijanye n'iterambere ry'igihugu. Rero ico kigo gisanzwe gikorana n'abatandukanye mu bijanye no gushira mu ngiro imigambi y'igihugu, bashobora gukorana n'amaministeri, bashobora gukorana ibindi bisata vya ONU bijanye no gufasha igihugu gutera imbere. Rero byose mu gihe bisaba gukorana n'abashikiranganje hagashobora kuba hari igikorwa kitogenda neza, ni kuvuga yuko bishoboka ko ashobora kugira icyo asavye, na cyane ko umushikiranganje asangwa ashigwaho n'umukuru w'igihugu. Ivyo rero mu gihe uyu munsi byobuko akaba ashobora gusaba muri iyo nzira birashoboka, ariko ntabwo biri ku mugaragaro ngo abantu bose babimenye. Niba mwumvise neza rero yaba ari gukora rwihishwa ariko akigaragaza mu bikorwa byiza, ariko mu by'ukuri hari akaboko kandi gahishe kari gukora ibigendanye no gushaka kwe. Buri gihe iyo hari ikitagenda neza abantu bashobora kibona, ariko ni twubifata muri ubwo buryo, ni mu buryo bwo gukora muri bya bikorwa byabo, muri byo bikorwa byabo bigende neza. Ariko twiteze yuko mu bijanye n'intunganyo y'amatora twimirije mu mwaka uza ibikorwa bikomeye bizoba birabwa n'umugambwe gusa kurusha uko byorabwa n'uyo. Inguvu afise ni z'ivyo bikorwa bishobora gufasha mu kugira ko umugabo we babonwa nk'umuntu yagize ibikorwa amarira igihugu, ariko ivyo bimwe mu bifata ingingo ushobora gutorwa, cyane ko utorwa atangwa n'umugambwe CNDD-FDD. Nta bibazo ubona biri interne mu gihugu bijyanye wenda n'ubukene, bijyanye no kutaboneka kw'amadovize n'igitoro n'isukari n'ibindi byiyongeraho iri higanwa riri mu mugambwe mo hagati naryo riri interne, hakiyongeraho ibibazo bagiranye na Tanzania mu bijyanye n'igitoro, ribuka Prestige bayifungira ibitoro yari yatumije, kongeraho gufunga imipaka ya Kongo n'iy'u Rwanda. Ibyo bibazo byose ntibishobora guha amanota mabi uruhande Rwanda yishimiye ku buryo kuba ashobora gutorwa 2027 byaba ibyo kugibwaho impaka.
aho ni ukuvuga yuko hamwe bishobora kuba ari bimwe mu byo tuma atagira amanota meza ntibitukwawe kuko mu bisanzwe uko bitunganijwe atangwa n'umugambwe rero yatanzwe n'umugambwe bitukwa umugambwe rero twofata yuko muri uwo mugambwe nyene ariho bashobora kuraba uko bagira ico bahinduye bakaraba n'ubereye kugira ngo bagire ico ahinduye rero ivyo byose tubimenya twisunze intambwe bazotera ariko kandi ibijanye nuko igihugu kimeze muri kino gihe ni ibintu bifise aho bituruka hatandukanye kuva krize twagiyemo mu 2015 ibihano Burundi burimwo turimo tugana ku musozo ntabwo utekereza ko aya matora 2027 ashobora kuzarangwa n'impinduka cyane ko turi kuvuga CNDD-FDD yonyine nta opposition turi kuvuga ntutekereza ko ashobora kuzarangwa n'impinduka zikomeye cyangwa n'akaduruvayo gashobora no kugeza kuri coup d'etat uravye uko igihugu gitunganijwe biboneka ko umugambwe CNDD-FDD wamaze kugira inguvu zituma ta wundi muntu ashobora kugira ijambo mu bijanye n'amatora cyane cyane twisunza amatora yaruka kuba mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani n'ukwindwi amatora rero n'amashinga amateka aho umugabo CNDD-FDD ashobora kuronka amajwi 100% mu nama nshinga amateka ndetse no mu nzego nyinshi zagiye zirava mu matora rero ivyo byose akaduruvayo n'umunsi gashobora kuva handi hantu hatitezwe gishobora kuba nk'isanganya canke igitangaza cyo bakizananya handi atawundi umuntu ayiteze mugabo uno munsi boneka yuko mu kiringo kiza umugambwe CNDD-FDD ushobora kubandanya ari wo urongoye igihugu kurusha ko hoba impinduka ariko nawe ugacikamo ibice bitewe na ziriya mpande ebyiri twabonye ibyo hamwe izo mpande zizoba zihari nazo nyene zigwanira mu mugambwe CNDD-FDD kuruta ko zigwanira hanze ariko gushika uyu munsi ntibiboneka yuko hashobora kuvuka ikindi gice ibishoboka nuko igice runaka coba kihari uruhande rumwe ubushobora gutsindwa uzotsindirwa mu mugambwe ntiruzotsindwa ngo biboneke ko gwabaye nka opposition ariko ruzoba ari uruhande rutsinzwe indani mu mugambwe nkuko bivuga ko no matora y'imbere yaha mu 2020 hariho uruhande rwarushigikiye ko uhora arongoye umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda nawe yo kwitoza urumva ko nabo nyene rwatsinzwe ariko umugambwe CNDD-FDD tukaguma ari umugambwe umwe ntabwo abatsinzwe icyo gihe bishobora kubagiraho ingaruka muri politike tuvuge wenda Geras Ndabirabe ndakugarika n'Ureverien Ndikuriyo baramutse uruhande rwabo rutsinze cyangwa rutsinzwe n'u Rwanda yishimiye nta ngaruka n'inkurikizi zishoboka izo ngaruka ziba kuri abo bari bagize uwo mugwi ntiziba ku mugambwe niko biboneka uravye kuva mu 2007 bakuraho wararongoye umugambwe Usendera Jabu ukaraba abashaka ko Nkurunziza atitoza mu 2015 abo bose bagiye bo bagenda ku ruhande ariko umugambwe CNDD-FDD ukaguma ari uwo uhari ni kuvuga yuko cyane cyane twisunze kahise bishoboka ko aboshobora kuba bagiye mu ruhande rudatsinze cyane cyane indani mu mugambwe bashobora bubonyene bagira ikibazo kuruta ko umugambwe CNDD-FDD ugira ikibazo twisunze kahise reka tugushimire cyane niba ntacyo wongeraho ego ndabashimiye nanje reka ngarukize ngaho murakoze cyane Alex bamwumvise rero umuvandimwe uri i Bujumbura ati CNDD-FDD hagati muri yo bashobora kugirana ibibazo ariko ntibyafekte ishyaka ryose ukwaryo cyane ko ryamaze kwigarurira ubwiganze ahubwo icyo ntumvise neza navuze ngo ubwabo muri CNDD-FDD bashobora guhangana ariko nkibaza nkuko wari ukimubajije uruhande rutsinzwe byagenda bite nyuma yaho bakomeza kuba muri CNDD-FDD yarugiraho ingaruka yabisubije aravuga ati birebe na za 2007 ba Usendera Jabu 2015 abatari bashyigikiye n'abari bashyigikiye kwiyamamaza kwa Nkurunziza bagiye bagirwaho n'ingaruka ntabwo wenda bivuze ariko icyo gihe ntago bakomeza kuba abanyamugambwe nkuko byagendekeye kuri Usendera Jabu ngibyo rero ngibyo bya politike y'u Burundi sinzi bari ikintu ibyo twari dutangiye kuvuga n'ubundi arabisubije impamvu bara abaminisitiri bashobora kuba birukanwa bigizwemo ukuboko n'umugore wa Ndayishimiye arabisobanuye neza cyane umuvandimwe udufasha mu gusesengura nyine politike ya hariya mu Burundi
sizi rero mbere uko dusoza niba hari ikindi ufite warenzaho. Icyo navuga nuko ihererekanya ry'ubutegetsi mu Burundi igihugu cyagiye kirangwa n'amakudeta mu bihe bitandukanye, ngira ngo abaperezida b'u Burundi urabizi kudeta zabayeyo. Icyo umuntu yakwifuriza abarundi muri rusange nuko ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo buciye mu mucyo, kimwe no muri Uganda kimwe no mu Rwanda, ari ibintu byakwimakazwa nk'uko mu minsi yashize twabibonye hagati ya Tshisekedi na Kabila hakurya, kimwe nk'uko tubibona hano muri Tanzania. Akarere k'ibiyaga bigari kakarangwa n'umwuka wa demokarasi nk'uko twayizaniwe, kakarangwa no kwirinda imvururu n'akajagari, ahubwo abantu bagashyira hamwe bagatera imbere. Karija reka ngushimire rero, shimire namwe mwese mwari mukurikiye Primo Media Rwanda, mbabwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka, mugira amahoro. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe, irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa.